asa waito ulawi etuni. Esetwa yaku theta ewe. Usumbe waku uke. Kwenda kwaku kwithiwe kuunthi otondo kwithia waku ituni. Tunenge omunthe kandu kaitu keaneu na uitwekea mavitio maitu otondo tumekea alama tubiti yasia. Ndukatutwae kati wa matato. Indi tuobosie kuola muthuku. Nundu usumbe na vinya na ndaiya sionthe ni siaku tene na tene. Amen. Tuboye. Endo asesia ma Mutongo TV naenda kuosa mwanone mukethi strone ya Yesu Kristo. Na ngitonge anga imo bya monene. Nondo wako bya kitesani kino cha Mutongo TV. Kwa masirone etwa Pastor Daniel John na ndokoma na kanisa ya Word of God Chapel. Twe Masako Town. Pando beta wa 240. Nenda no somano mbundise kitu kinaitwa madhabahu. Tondo ando ingi methetwe maithina kana maiteseka nondo akindu kikitawa ithembeo. Ithembeo ni chao tondo twasoma ndino ebukune ya Efeso ya sekana kawitu vita vyetu 6 wa Efeso 6 mstari wa 12 inasema kwamba kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wambaya katika ulimwengu wa roho. Ewe mtazamaji wangu, kuna madhabahu ambayo tunazalika nayo, ithembeo, na ndicho kete kwithia andige makete kuthinika. Withia ni wasi yesiana lakini senesu yelasio kiesia soma, hata kuna mmoja ambaye anaweza akakusaidia. Hakuna mtu mmoja ambaye okilaka asia kana ila naamini kusoma na kwatie uyao kana na ndiye niki ni kwithwa kuntu kwina ithembeo ila au mau mathaitha ngereza ndiwa paeli na yatene mathaitha ngaisu na ngaisi atene nisi etawa mbukindi nisi athinzia wa na bakethwa na maundu maingi munopyo indinzia gosia we mundu ne kwitha maisi undu au mau maitomeka nicho kona andu aingi munopyo maithine ni ithembeo ino isi atene ndatawe Yesu na uweza kwithia ni kwitha tuwise undu kweka wa pai yatene nicho kuona tondo nicho kuona kila musi pena madhina ukeza kwithia siana siitwa wa nisiasomie na sikwata wia yani vitu kama hizo kwa maana kuna madhabahu ambayo inaongea mahali pale kwenye ile mboma. Halo? Kuna madhabahu unapata mtoto amesoma lakini apati kazi. Siana si msusu lakini siitwa wa tondo ona wadwazisi ando madene yila maenda madhembone mayunya ndembo sio meya inga na mwiso ya siana sito meseyoi dewe na mugo na mwitongoza ikakwate wia ende nikula nituokie twatangiwa twalea kumana kembide cha kwitilanya na ithembe nikula tukede kukitana vina wamwe pando bako kukitana vina wabeba. Halo? Nebo twasoma ndine wa ebuku ya Waamuzi 6:25. Wacha kidogo nitafutie hayo maandiko. Waamuzi 6 mstari wa 25. Nikadha uone ngai undu wa David Gideoni. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia mtoe ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangusha madhabahu ya Baali alio nayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. Unapaswa wakati umejua kuna madhabahu ambayo inaokusumbua. Kuna tofauti ya madhabahu na roho. Roho huwa unatumiwa etheva okitaotonwa kuma kithembeone tondo pena kibathukano cha kithembeo na veva kana etheva nicho kuona ando waingi methenwa ni thembeo tondo watu mewa etheva yuno yume lakini kithembeo kigita kwanangwa kithembeo neye iko ya maveva pedha pema beba maingi muno thini wa kithembeo withia pena ya wake ku peba wa thina
peba utetikila mesie, peba utetikila sena siambe, peba utetikila maendeleo. Niwe wathukumie na ndukona kindu. Niwe waboyie la kindu kona kindu. Ithembe seitha siese pastor. Ithembe seitha siese mwathani. Usipovunja madhabahu itakufuata mpaka kaburini. Ndipo Mungu akamwambia Gideoni, mtoe ng'ombe wa miaka 7 ukavunje madhabahu alionayo babako. Wasoma paundi Asia, na uchukue ng'ombe mwingine wa pili wa ndume ukavunje madhabahu alionayo babako. Yela ando matene mauma siandembo na woka wazia ni watange wa ndo atilanywa na ithembeo ino mathaitha, ndo atilanywa na ithembeo ino mete ya ndakamendi, ndo atilanywa na ithembeo ino mete ya kalobonde we wandikile utange yone na wase Yesu nata ewe, lakini ndo aosa mwana wakwenda kumana yoi ando matene mathaitha chau kana au mau mathaitha chau choni kiimbaile kana kiimbaile na keda kwa ile uyosa itambe ya witlanye chau nacho ndio kwa maana Mungu hakutaka kumtumia Gideoni akiwa na madhabahu mengine ya babake. Bwana asifiwe. Ani au kumtumia akiwa na madhabahu inaomsumbua ya babake. Ndipo akamwambia mchukue ng'ombe ukavunje madhabahu ya babako, kisha mchukue ng'ombe mwingine ukanijengee madhabahu. Kuna tofauti ya kuvunja madhabahu na kuinua madhabahu. Yela wananga kithembe we free. Na ila wokile kithembe kino kika kukitia we pamwe na siana siaku. Alo? Kika kukitia we pamwe na siana siaku. Tondo ala matene maitha masia na inyu au mama itu muka bingwe sana sitonzia ikwate wea. Nicho wewa kuthai wakia to kana kumalwa siendo sia mwazambazu. No, lakini yila Yesu wokie. Wakati Yesu alipokuja, tuliokolewa kupitia damu yake. Sijui mpendo unasumbuliwa na nini. Ndiye se kwa gusana niitwa awai kana siitwa awa. Ndiye se ni kwa tama we kana si kwa tama we. Ndiye se kana we yo mukoma mwitetwe kana which. So chukua hatua ujue namna ya kuvunja ayo madhabahu. Chukua namna ama hatua ya kujua the way out of those altars. Pay them beoimwe itetikila siana siambe. Kana kambe kasia wa kaikua. Pay them beoimwe itetikila siana sia dovese. Pay them beoimwe itetikila siana sia eitu. Kasia wa kaikua. Kasia wa kaikua. Isu ni them ila wa ile kwit na nyanasio. Pay misimo wana wa we they are kau throughout. We they are kau kebetike na kau mose na kau mose ndendo kona jua ayo ni madhabahu. Na kuya kwe tofauti ya ithembeo na mabeba. No uto mwebeba ni mundu. Kuma kwa mundu mwe. No lakini veba usu umedendeni wa kithembeo cha mundu mwe oya. Na pe kithembeo kila wasiwe wa kithea kwenu musi. Alo? Kithembeo kila wasiwe wa kithea kwenu musi. Chakiwe ni aumae na aumae maito. Walijenga madhabahu ili iwalinde, ili iwatangulie kwenye kila hatua. Nicho kuna soma ndeni wa ibukune ya Waefeso. Waefeso 4 nibo maandiko mmeutu ya kana katika ulimwengu wa kiroho tuko na vibali tofauti. Tuena inengo kivadhokanyo. Pe yadhani kidogo tu ni wasome. Waefeso 4. Waefeso ina musawea wa 11 mwaka wa 11 naye alitoa wengine kuwa mitume na ange ameta mitume na wengine kuwa manabii na ange adhani na wengine kuwa wajilisti na wengine kuwa wachungaji na wengine walimu nyenge da urundi na pia mimi ni nabii. So ukikuja kwangu kwanza tutaangalia kwa anga tujue unasumbuliwa na nini kwanza before tujue nini cha kufanya. Verse 12, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Alo? So ndene wa buku yironya kana kwena adhani kuna wafanyikazi katika huduma hii lakini kwa vitengo tofauti.
kuna wenye ambao ni manabii, walimu, mitume na wengine ambao wanaofanya kazi katika huduma hii. So wiji vando ketha withino ne kendo fulani waile boizi ya yo mundu ena vina wa kwananga kendo kiu kana ena utoni ula unengdo nenga wa kwananga kithembe uchamo themboso ena kana ena ula beba wa kwananga kendo kila kiundenia. Halo, akona uwezo wa kuvunja hiyo madhabahu, akona hiyo neema ya kuvunja hiyo madhabahu. Kwa maana kuna madhabahu na kuna roho eveva yaile kumwa ni kila mundu wena peba wa kuna yeveva, lakini kithembeo ke ala mananga ithembeo. Kuna madhabahu na roho. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 10-16. Mambo ya roho umalizwa na roho na ya mwili umalizwa kwa mwili, kwa maana ufunuliwa na roho. Wakorintho wa mbele, Wakorintho wa mbele yakangu some ndino buku ya Wakorintho wa mbele, Wakorintho wa mbele chapter 2 verse 10 to 16. Yasia, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho uchunguza yote, hata mavumbo ya Mungu. 11. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. So wenda kila keda pe kindu kigete kuthenia wenda kibetangwe lazima umande mundu la wena beba usu tondo maundu maveva. Mambo ya roho utibiwa na roho. Maundu mabeba mananga wanabeba na maundu mamwe mananga wanamwe. Maundu mabeba mananga wanabeba. Although maundu mamwe no to apply beba ukasawa, because spirit roho iko juu ya vyote. Roho wa Mungu uko juu ya vyote. Hata Yesu maundu mabeba ila walikandini wabeba wanangamba katudembelo tundu na tunge twibithite kundu wesa kwithia onethe pe mwe wibano ni wamulikwa anangwa, onethe pe mundu mwe wibano ukete ukwatia amemulikwa na ameondolewa kupitia roho. Kwisila andoala makete kubuaniwa ndini wa ubeba ni kwitha pe andoala wana ona wathi ko wana utamende ni nekino wanajua ne wani ubeba kana mundu elio ni kithembe kina ki agakuya twisile bana nikira twanange beba ukete kusumbwa twanange kithembe kino cha umaema itu twanange kithembe kino cha kilume ni kwitha withi amona nuno ni waseiwe na uwe, lakini asei maina pina ma uwa kwate ya uwe maimanda mudhuko miwangai aimatilanya wanafanywa ibada ya separation ya kuvunja aya madhabahu ya kwananga kithembe okino cha uwe wintilanywa. Twasoma ndine wa ibukune ya Ezekieli yasia ketha ndwa akwatwa mukaute waku na Mungu ndwe muthesi mpaka ufanyiwe ibada ya separation. Ni kwitha ithembeo cia uwe ciesela mukautini nicho igwa mwana athiko tuikanwa aiwa ikala pano ndi usia wengi unazaliwa upya kupindi kwa haya madhabahu ama kwa hiyo mizimu unazaliwa upya. Then kuma bungo jama togesa kuna vita katika ulimwengu wa kiroho pe makao wangi mpaka umande mundu wisi kila ukwika mabeba ani mundu wisi kudili na mabeba mundu wisi kudili na ithembeo ino kwenu mwaisia wa mwethiye kwina wa kilume kwenu mwaisia wa mwethiye kwitoka kalobondi kwenu mwaisia wa mwethiye andu madatwawa imwana itatwana na after kutangiwa ndoenda kumana nikutha nina atangiwa kwina kutangiwa na kwananga ithembe ino watangiwa wakita kuma baya wokabano, lakini ndona unya ingwa ndona unya ngwa ila we nasio kuma kuya woka nasio wakita kuma muingo ya woka muingo tu ko waile kutia kila kile chonda ngalikweya wanange chonda kila
kira chekiwe webo na otebo ila utaikuwa ni chekiwe na mwoka wakithia kou waile kwananga idembyo isu oti yangalikwe ya na wikila ngalikweno wa minya kutangewa wekiwe ibada indengwa ibada ya separation uvunje madhabau ekana ngwa ya kwekiwa maimo kana chao iyo niro umetumiwa esu ikita kuma wiboye waye ibetangwa lakini kwana nga kidhembyo kiuni kilu kina mi chaile kuwasa wa atua chanangwa na kibetangwa chanangwe na kibetangwa nikira with the way free utenganishwe na madhabau ya ukoo. Kuna madhabau ya ukoo, madhabau ya majina na madhabau ya kitofu. Wesa akwithia isiro yela wetu weketha mundu usu ai mundu mwe ona akuuka withwa mundu mwe ndio uendeleshe ile roho alikuwa anafanya ketha mundu usu ai moi pala wa mbele kuowa yela wakwie pebo ndo akwa weobo ketha ambele kuowa ena miaka 10 na we bas iyo roho itakuja ikuwe active ona akuwa mbe react take nicho wona mundu ketha Adam said to say this ketha mundu ambe ya kuna umalaya na ambe ya kuna ena miaka 20 na waka kutangewa ena miaka 40 ndio hiyo roho imeondoka lakini hajafunga ule mlango aliofungua sawa pebosu ni wazi kwa ula ukoka bebo we mwetela mbaka abika miaka ila wambe umalaya na yo mundono na we wituka active so unapo okoka unapoza kufunga ile milango uliofungua mwenyewe ni kweza pemiom ovingwa ona watangi wale yako mevinga bado yidhaje active ula ukoka bado ikalikabu iyo roho itaanza kumtawala ukasia mwana uenda vya ndugu tita vya ndugu pemiom utatiwe take pemiom itavingwa nichowe sawa kwithia ona ando inge makunao malati kwenda ko uiboya osaitambe umaboye lilikana andola makunao lalai lilikana ona ingei ni kwitha ti kwenda ko ni mabeba malikande ne wo pe ando makunao ya usu kana me kiwenai na matumwa na mewa nenu mukeka ona nona na ila moka matangewa mali ya kulinga tumelomo tu ni kwitha ane mabeba na mabeba maikusa kwa ula ukoka na hilo tamo peba usu ukalika ndene wo ukambia kumatawala utaanza kuwatawala in one way or the other ukasi ya mwana unagende na dubia ndoku tiwe peme mamutavinga ula weti wetake ni watangiwe ni wa yijitinde kana ne wa yemba kende ne wa ikie kunywa lakini muomo ula wa vinguye yila wa nusa nda winga kufunga huo mlango aliwacha ukiwa wazi necho waile kuoza itambia ukolia hii yose na siakwa ile ya kusoma niki sana siakwa ile ya okota mawea niki sana siakwa ile ya otowa niki iyo niki kana kambe kasia wande ndino wa musiono kakusa niki yo kana kambe kasia wande ndini wa musiono kawa peka na nete iwe binda imwe kena mena kenda 9 days kena pressure usu musei wakoe okiambeda kanisane na ila na minyo zaidi na hospitali na ina kile yako sijinda kama vitu kama hizo ila na kadilia newe peba waambia kedhenwa nesietwa na kaboya na toa kabendo ya yesietwa within 2 days kabwa na meno kamosi pese ndo imwe sienda mundu wene kila kikuthenia na kila kikwatie ni cha utomwa kana ni cha kwenu musi ndio ujue the way forward ya kuvunja haya madhabahu, the way forward ya kuondoa hizi laana, the way forward ya kunyamadisha haya madhabahu. Umane au mawe menu payumusi ote kidhembe ona wewa ona kuto kwa hiyo kidhembe kuto kwa hiyo kidhembe kidede kilamisi
mundu atwawa aisioka musikuo aisiasia na ile aisioka nekla no nawe hapa kuna madhabahu hapa nikachukua hatua nikavunja haya madhabahu ngaliko sile kwa inyaku na kweli ya kulilia jide kama mkutano ujue hii madhabahu inao nisumbua inatoka wapi ne kwa inya kwa kanane kwethea kwa uona wamenya kumana paladhi na usumide chukua hatua ukavunja haya madhabahu kwa kuhani wako ukavunje hiyo roho kwa kuhani ambaye unayemwamini sawa kwa hiyo umundu ni uvundisa yulu wa ithembe isu niketha umane the way ya kuvunja hiyo madhabahu na ukijua namna ya kuvunja madhabahu ndipo Mungu akamwambia Gideoni enda ukavunja madhabahu aliyo nayo babako tondo ngai enda gutumia Gideoni na ila woni pabe na kithembeo ndai ya mutumia ne kwitha pai na kithembeo amwiye juwanange kithembeo nela wanangie wachukua ngombe mwingine ukaninjenge madhabahu musese wa kwatwe bika pa umundi nitwasa kusioka ngetuke tupunize kende ne munopio na ngai no kumwadima wenda kumbikia kana wenda kwa kanisa na pala ni minister no kuna namba ino sia simu kana yo siebau screen yaku unaweza piga 07 18 24 00 59 07 18 24 00 59 ngai na mwadime na imwe kanisa. Thank you. Asa waito ulawi etuni esetwa yaku theta ewe usumbe waku uke kwenda kwaku kwithiwe kuunthi otondo kwithia waku ituni tunenge omunthe kandu kaitu keaneu na uitwekea mavitio maitu otondo tumekea alama tubiti yasia ndukatutwae kati wa matato indi tuobosie kuola muthuku nundu usumbe na vinya na ndaiya sionthe ni siaku tene na tene. Amen. Tuboye.